Ko je prvi? Ajde, dama. Pošto dame imaju prednost. Da. Sudare sa ramenima dva tipa vikendom vani i pita jedan drugoga šta je, ima nekih problema? I sjednu njih dva malo da popričaju i izjadaju se. I? To je to. Koji je glavni grad Zagorja? Vinograd. Da, logično. Čula za najnoviju dijetu? Za 2 tjedna izgubiš 14 dana. Kaže cure dečku, trudna sam, šta bi volio da bude? Dečko kaže, šala. Ovo je dobro. Ovo ću ti zapisati. Zašto je Aladin ostavio svoju curu? Složi si ime unazad. Aladin. Nije dala. Nije dala. Ne. Ne. Kako se Zagor javlja na telefon? Ko? Zagor. Kako se javlja na telefon? Kako? Zagorje. Nisi našla to, zato ja nisam ne. Satima pretraživanje. Koja je najgluplja stvar na svijetu? Dario. Kad posadiš švarak i čekaš da izraste svinje. Ne. Kad je Chuck Norris posljednji put bio pijan? Kad mu se rodio tata? Da, znam. Što je to malo žute visi na koncu? Smoky se objesio. Kako se zove najpoznatija marka bosanskih odijela? Odjelo Hadži Zalimovi. Ne mogu ispričati vic, ne mogu. Neću ja ovo. Jesi spremna za najduži vic? Ikada? Aha. Da. Če da ga pročiti. Ide kolona Kineza.